sizokhuleka sonke sivule umkhuleko wethu emuva kwalokho sobe sesikhuleka ngabanye abeba u3 nje noma kufika ispeaker kufanele sibe siyasinikeza ngoba ngo8 phela sibe sesiphumile umhlangano uyaqala ngo8 lapha eGombeni balungale sesiqedile okay asiyovula umkhuleko wethu socela umama wethu uMamthabethe asivulele nje umkhuleko ukuze sibe sesizoqhubeka ngegama likaJesu amen. Gita Siyabonga ekuseni moya ngcwele sikumemele kule nkonzo sithethelele nkosini lokungabamba isikhathi moya ngcwele wena ngokhona ngezikhathi zonke ngoshilo nezwi nephuthe sesikhona Nkosi siyazinika kuwe siza sinje ekuseni libo lethu moya uhlakanipha singcwelise nakulesi sikhathi sihlanze siphelelise kuwe ngoba wena ngongcwele uthi abakhonzayo babazingcwelise bapheleliswe kuwe nathi Nkosi have your way empilweni yethu usiphelelise ngobuNkulunkulu bakho siyakumema ke Nkosi sazoqala uhlelo lwenkonzo yasekuseni omungekho wena Nkosi sifana nabaqedileyo kodwa Nkosi nguwe owazi izidingo zethu nasekuseni nje singamantombazane wazi ukulangazelela wazi Nkosi sibhekele na endleleni yethu yamantombazane baba sihole kukho konke moya ngcwele sinikele iprogram kuwe uNkulunkulu wethu onamandla wonke vela Nkosi ukhulume nangezwi lakho ncekukazi yakho moya ngcwele beyisitsha sokuletha inhliziyo yakho siyabonga baba sibonga ukuthi uJesu mehamba usishiya kuwe uthi kufanele ukuba fike umduduzi ozosifundisa konke sibonga ukuthi moya ngcwele wena ngovela from the presence of the living God uze ukuba Nkosi usigcwalise ngezindaba zaphezulu nasekuseni sinikeza wena indwawo gcwala kule ndawo ifukamele isibekele ngoba ukhona bakho Nkosi nanendlu Lord we dedicate it to you Nkosi occupy wonke amakhona ayo agcwale inkazimulo yakho ukuze ubukhona bakho bupheleliswe kule ndawo sinikela Nkosi amantombazane sangena sinikela ibandla lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukubalingene lifinyelele bukhoneni bakho Nkosi ngoba wena uma size kuwe size endaweni ephakemeyo la ubukhona bakho buphelelisiwe bugcwele siyabonga Nkosi ukuthi siyakhuleka ekseni ukuba nombuso wakho mawufike Nkosi uzopheleliswa kule ndawo kuze Nkosi ulangazelela kwethu kugcwaliswe kuphelelise siyabonga baba wena wethu ngodumisekayo wena wethu ngobabazekayo ekuseni mana njalo yamkela indumiso yonke sithi Nkosi sifundise izindlela zakho sifundise ukuqonda imendo yakho Nkosi even to understand your ways Nkosi ukuze sihambe ngawo sigxilile kwesiphelelisiwe sibe ibandla
elakheni edwaleni sibe ngamantombazana lesikhathi azokumela akuveze eqinisekile Nkosi engazanyazanyiswa yizimo zezwe kodwa wena udwele kuwo ngaphakathi ufumene ithabanakeli lokuhlala ekuseni gcwala kithi ebusweni gcwala kule ndawo siyabonga Nkosi sikunikeza udumo sikunikeza izibongo inkazimulo amandla ubukhosi ungokwakho mana njalo libo lethu mana njalo nzulu yemfihlakalo mana njalo siphephelo sethu sehlele nzansi siyathoba sithi phakama wena ubonakaliswe namandla okuvuka kwakho igama lakho nedunyiswe libatshazwe ekuseni wena usayigcwalisa impilo yethu ngabanye siyabonga Nkosi yamkela ubukhosi inkazimulo in Jesus mighty name. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the Hallelujah, bazalwane siyabonga sisemthandazweni ngegama lika Jesu. Ngizocela njena sike sibe nale special prayer ephuthumayo nje. Singakayi ezweni sazoqhubekeka. Umsa manje imoto ishayisile. Semakuthi. Ngiyacela nje simkhulekele ukuthi uNkulunkulu sangasekhe siphezulu imele imoto. Manje siyabona nje usathana nje khona afuna ukuyenza ubhizi sizosukumani sonke sibe siyathandaza ngenxa yalesi simo ngegama lika Jesu amen.
Siyabonga bazalwane. Siyamkhona uNkulunkulu uzokwenza konke. Angeke ze bam-athende ngalutho. Sikhulekela ngisho even i-insurance yakhe ngegama likaJesu. Sikhulekela ngisho even yona i-insurance ngoba ama-insurance siyawathatha. Mase kufanele ukuthi asebenze angafuni ukusebenza ngendlela. Kodwa siyayiclaima ngegama likaJesu. Futhi sizokhonza bazalwane ngoba isitha kuyabonakala ukuthi sibonile nje. Sibonile nje sithi manje sifuna ukusikhinyabeza sikhinyabezeki siyaqhubeka siyaphambili ngegama likaJesu. Amen. Noma isikhathi sisincane vele isikhathi sekuseni esokuthandaza ngegama likaJesu. Sizocela nje abawu3 ngokudedelana kwabo bazokhuleka abawu3 bazothandaza ngoba besithe sisemthandazweni ngokudedelana kwabo ngegama likaJesu. Amen. Gamelite. Sizokuthanela wena ngegama likaJesu, gama likaJesu. uNkulunkulu wena, uNkulunkulu ophilayo, umnakekeli wethu, umalusi omuhle, Baba wethu ongcwele, uyasalusa ngezikhathi zonke. uNkulunkulu Nkosi ongavuma unyawo lwethu lushelele. uNkulunkulu wethu ongcwele, sesikhona kule ndawo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, uNkulunkulu ophilayo, wena wedwa siyabonga Baba ukuthi Nkosi kule weekend uNkulunkulu wethu ongcwele ubusibizele kule ndawo uzosakha uzosifundisa ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele uzosikhumbuza nebesikwazi sesikulibele Nkosi, uzosikhumbuza uNkulunkulu wethu ongcwele singamantombazane. uNkulunkulu wethu omuhle, phakeme kunezintaba uNkulunkulu wethu ongcwele, wena uNkulunkulu Nkosi ofuna intombazane ezolinda njengoMaria. uNkulunkulu wethu ongcwele,
ongasukanga Nkosi ethuneni engakamboni uJesu. Baba wethu ongcwele siyabonga noJesu Nkosi wakhathazeka uNkulunkulu wethu ongcwele ebona Nkosi lo wesifazane engahambe emile. Baba wethu ongcwele lithi izwi lakho kwabiza ukuthi uJesu aziveze kuye. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, singamantombazana kulezi insuku sithembe wena Nkosi ukuthi uziveze empilweni zethu ngegama likaJesu. Isitha Nkosi asiphumuli ngentombazana. uNkulunkulu wethu ongcwele asiphumuli imini nobusuku. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wena uJehova Nkosi, size nakulezi insuku sazi ukuthi wena ungubani. Baba wethu ongcwele, wena ufuna intombazane Nkosi ezohlala enyaweni zakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ithi mayisihlezi bisikuthela konke Nkosi ekudingayo, ekuthele nobunjalo bayo, ngoba wena uNkulunkulu osizayo, usisiza kukho konke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, usilethele incekukazi zakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sizodlulisa indaba yakho phakathi kwethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, sisize nakulezi insuku ethe ningi moya ekhithekile Nkosi, ingathi Nkosi mayikhona le moya igcine Nkosi sihambe nathi. Sisize Nkosi sikwazi ukuyihlola nemoya khona kulezi insuku. Baba wethu onamandla wonke, ukuze sikwazi ukuma nokuhamba endleleni. uNkulunkulu wethu ongcwele, phakeme Nkosi kunezintaba. uNkulunkulu ophilayo, Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu omileyo kuze kube phakade. uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu ozoba khona, noNkulunkulu ozoba khona maphakadeni. Baba wethu onamandla wonke, siyabonga uNkulunkulu wethu ukondliwa nakule weekend yezilapho. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba wethu ongcwele nakubisitha besilwa ngendlela ezahlukahlukene, kodwa sibonga wena Nkosi ukuthi sifuna ukudlele, sakwazi ukufika kule ndawo, sathola ukusizakala. Sizobuyela emuva Nkosi, sizobuyela sesike njengoba besifikile. uNkulunkulu wethu ongcwele, phika-ke Nkosi ube kanye nathi kukho konke, ngameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Baba izwi lethu Nkosi ithi Ebeneza, wena uhambe nathi uNkulunkulu wethu ongcwele, wasithwala singamantombazana. Baba bekumele endleleni Nkosi. Haleluya. Kwesinye isikhathi bekwehlela ungahambeki, kwesinye isikhathi kwenyubele, kodwa Nkosi awuvumanga ukuthi unyawo lwethu lushelele. Baba ingakho Nkosi sizothi Ebeneza, ngoba sibona unyaka usuphela ukanye nathi. Sesikhona-ke Nkosi kule ndawo singamantombazane, siziletha kuwe Moya Ongcwele, usakhuluma ngale ndlela nathi. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, usilungiselela Nkosi yami nale festive esizongena kuyo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, kwesinye isikhathi abanye bethu badlula nayo. Baba sibonga ukuthi uzosigoma namhlanje, usigomela ingomso, uthi Nkosi yami kungaphumi namunye phakathi kwethu, noma ngabe isimo sithini, noma ngabe isitha sihlasela ngayiphi indlela, noma ngabe emakhaya siphila yiphi impilo, noma ukugula, noma ukuhlupheka. Babona amandla wonke, noma iyo yonke ingcindezelo eqhamukayo empilweni yentombazane, kodwa ungavumi nathi. Haleluya. Ngaba nathi Nkosi, ngoba injongo yethu Nkosi yami ukukukhonza. Akukho okunye Nkosi esikulangazelelayo ngaphandle kokukhonza wena wedwa.
Baba sishiye konke lezi ebezingamagugu kithi sizibona sengathi zinhle kanti zimbi sazidela Nkosi yami seza kuwe Baba sesikhona benkosi sizoyiletha Nkosi yami kuwe siphakamisa izandla zethu sithi Nkosi sihlolisise wena ophelisisa konke siyakudinga moya ongcwele kuseni thatha indawo Nkosi yami empilweni yethu Baba sifisa ukuphuma kule ndawo ilo yethu ishintshile kunezinto esiyigeyinile kwezikamoya Baba ungena kwethu kungafani Baba sibe nomehluko singafani namanye amantombazane nje angakaza kwamukele siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele nakulesi sikhathi sinjena lapho kuphume khona lonke uhlobo lwempi yokunyama haleluya siyayikhasta ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ayinamandla Nkosi phezu kwempilo yethu Baba siyayithulisa siceda amandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyamlangazelela Nkosi ekuseni ukuba wahlula inyama yethu wahlula ingqondo yethu Baba sifisa ukuhamba ngobungcwele noma kungasavamile kulesi sikhathi kodwa Nkosi fisa abantu abazohamba ngobungcwele abazohamba phambi kwakho ngokwethembeka lithi izwi lakho Nkosi anohamba ngobungcwele ekuzeli bengqondo yethu Baba siguqulwe Nkosi yami ngisho ingqondo yethu ngisho ukwenza kwethu ungafani nokwabanye abantu abangakwazi Baba soke ngisho ulimi lwethu ukukhuluma kwethu Nkosi ube ophilisayo singaqedani Nkosi ngokukhuluma okuyize kodwa senze Nkosi yami sibe ngcwele Baba wake wabamisa abahlabeleli lithi izwi lakho Nkosi bama behlothisiwe ngobungcwele Baba impi yangoba haleluya ngoba babengcwele Baba siyathandaza sihlobise ngobungcwele ukuze noma siyahlabelela hlabelela kwethu Nkosi uhlothiswe ngobungcwele ekuseni Nkosi yami siyakudinga usazokhuluma ngezwi lakho ligcilise lithi uNkulunkulu wethu onamandla wonke lifane nomjove empilweni yethu lingene lithubeleze empilweni yentombazane ngayinye ngayinye egameni likaJesu amen. Siyabonga Baba wethu siyabonga wena siyabonga Zulu yafihlakala siyabonga ukuphila kwethu amandla ethu sibonga Nkosi ukuthi sihlele ngalendlela kungenxa yentombazane Jesus ngoba embusweni wakho ikhona lentombazane uyibizile Nkosi wayibizele ukuba izofeza ihlelo sibonga abeni masibheka intombazane ivela njengenkinga kodwa sibonga ukuthi embusweni wasezulwini umbuso omile ingunaphakade ongenakuzanyazanyiswa intombazane has a special place my God uyenzile wayibekela le position especial nasendlini yakho usenethemba unethemba lingaka intombazane ukufeza icebo lakho lasemazulwini eliphakemeyo sisihleli nje sibandla sazalwa emhlabeni ngenxa yentombazane uMaria owasenzela isample case engcolisiwe ukuthi intombazane ikwaza ukumumatha umbuso wezulu ugcwale kuyo iwulole intombazane inamandla angaka
Sisize Nkosi singabi tossed to and fro njengesu kube ngathi asiqonde imisebenzi yakho. uNkulunkulu wethu engcwele ekuseni baba sisazokwehla kule ntaba sibuyele emabandleni siyalakazelela Nkosi ukuthi inqondo zamantombazane ziye ziguqulwe ziqonde icebe liqhubekayo kangaka baba ziye zinikelana nemizimba njengomhlatshelo ophilileyo ukuze wena moya engcwele uya ufumana indawo yokuhlala uhlale uzinze entombazaneni ufumane ithabanakeli ukuze lo mhlaba udliwe udlele izulu ngentombazane uyenzile Nkosi ngokusabisayo nokumangalisayo wayenzela icebo lakho lasemazulwini ukuthi la ikhona khona izodla idlele umbuso wamazulu ivulile umlomo ingawuvulanga kodwa ithwele izulu lakho kuye babe kuseni sesikhona moya oyingcwele uzokhuluma uNkulunkulu oyingcwele umlayezo ofuna ukube fresh ezingqondweni Father we speak Nkosi ukuvuswa kwamalokal Wednesday la intombazane iqhutshwa khona ngesineke kungajahiwe kuthululwa bonke ilungiswa itwala ukuvela emhlabeni igwele amakha esasezulwini njengowesero wafika esigodlweni wanikeza into zokucwala wanikeza ama-perfume wasebenzisa according to the instructions zikahega lithi izwi lakho wabe senikezwa namagadi wanyuselwa ikasaya inamakashikatia horolakasiyo sidinga amantombazana njalo azofaka umyalo wakho njengoba ushilo ngokwesaba nangokuthuthumela ekuseni Nkosi sesikhona ngoba silungiselela ukuvela phambi kwesihlalo sobukhosi lapho intombazane ivela njalo emazulwini izulu bese liyavuma ukuthi yes phuma uhambe uyongena inkazimulo igqokile intombazane siyabonga ekuseni Nkosi ukusihlalela nokusenzela this divine appointment sesikhona ekuseni silambile inhliziyo yethu ivulekile ilangazelela ukuthi igcwaliswe futhi ukuze sehle sikhazimulisiwe njengoMoses owehla wafike wangabhekeka kodwa wenza umsebenzi wakho bayede Nkosi qhubeka nathi nasekuseni moya ogcwele thatha indawo lead and guide sigcwalise siyaqonda ukuba Nkosi silethele nezithunywa zasezulwini to serve us moya ogcwele sithi yes mayenzeke intando yakho siseve njengalokhu wena uhlelile for your glory in Jesus mighty Kizazimu Siyabonga bazalwane sizocela nje ababili abazosifakazela before sizwe sizothamba baphethe ababili noba ababili ngegama likaJesu abazofakaza nje babonga uNkulunkulu ngabenzele khona ngegama likaJesu usisi siyacela futhi usisi siyacela nje basondele khona izikhali ezikhona la phambili sicela usisi nje ababili nje abazofakaza ngegama likaJesu thunje ababili ngegama likaJesu Ngisakusala ngiyabingelela abazalwane bonke Jesu Kristu. Amen. Amen. Baze bathi ngiyintela bethi asibathula. Asibathula ngiyintela. Amen. Kama lami ngizosina kama sina ngiyathandela kuwe.
uJesu suka ngale district yasoBhongolo. Amen. Amen. Ami bazalwane ngizobonga uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna wenzele khona bazalwane. Ngoba silapho sakhuluma alamantombazane akhala mhla uJesu efika lethi kuyo. Nami bazalwane ngisasuka kuleso simo but sengiyabonga uNkulunkulu ngento angenzele yona. Ngangibona kwesise khambeni kwesikhathi la ukuthi bengidansa kunjani njalo. Bengaboshwa izinkinga ngisho ekhaya imndenini ngashiwa ngingedwa. Kepha ukuthi ngingasuki kuJehova yinto engenze ngakamleleka. Ekhaya ngazibona ngithwese amacala maningi ngabekwa lokho. But ngathi uNkulunkulu angifuni ukusuka kumina. Noma ngathi ngishaywa ngesibhacu noma kwenzakalani namanxeba ngisho emzimbeni. But ngathi Nkosi akunankinga oshayelwa ukuhamba ngendlela yakho ukuthi ngiyabona. Sihambile bazalwane isikhathi waba khona ukuthi ekhaya kuba khona isiphithiphithi sokuthi ngathi khona umuntu othatha izinto lapha ekhaya. Ngaphuma mina ke njengoba vele ngasho ukuthi ayinyabalasela ngahamba ngayo kwakhumuzi. Ahamba ngayohlala ke ngahamba ngayo kumkhamba isikhathi. Kwenzeke ezinye izinto ekhaya sinomntwana nje ungaka. Umntwana lo nguye losonela izinto ngaze ngisho uba kwami mina kwaba nokuxabana okukhulu ngaphuma emndenini. But uNkulunkulu makusho ukuthi umthandazo kuyipassword yokuphila. Sihlulela ukukhuleka abazalwane bese sihlulela ukubekezela. But if uphethe umthandazo untombazane naye Masa ngibona izinto azenza kimi ngathi usengithathe wangibona ukudlula abanye. Angibizi wena usufunani. Umbona uyasuka hambe emzini wami. La ngibona kuyashoda ngithe Nkosi ngiyabonga ukuthi ngeke ngiphume la. Kusho ukuthi khona into engifuna ukungikorobha. Khona ngoba uJehova ungakhali bedlulise inkingeni. Uke washo noma lo lapha wathi ungakhali mawubona uJehova ekudlulise inkingeni ufuna ukubona ukuthi uqinile na. Uma usuphumile futhi lapho uyazethemba ngawe. Uyazethemba uJehova bosisi ufuna ukuzethemba ngathi. Nothi ukuthi sihlezi singabantu abakhalayo. Njengoba ngisho ukuthi nani ngibona ngigxuma lapha athi ngathi noma kunjalo uNkulunkulu kuzomkhonza. Futhi naye uyise wami usiyajabula ukuthi hayi lengane leni iqinile futhi uyambona noNkulunkulu wayo uhamba naye. Ngisho bonke laba dethi number 1 sengithula ngiyamangala ngithi Nkosi kodwa sekwenzakalani. But ngibonga uNkulunkulu bazalwane ngoba uNkulunkulu mina ungisingathile kakhulu ngidlule nasezimeni sisezokugula ngeke uzungisho ngoba ungibona ngishaya ngeqhokuselide kanje. Suke sifeni sokuwa so uNkulunkulu mangithi ngifuna ukumkhonza lokho ngiphaphisa uSathane nje ukuthi papa maSathane angeke usangithola uNkulunkulu ngisukisa kude. So ngithi ngiyabonga ngoba konke angenzela khona ngiyayibona ngiyaphumelela kuhle nanokuthi impilo njengoba singabantwana ubone nama results akaphuma kumzali. Niyasho ukuthi uNkulunkulu wokuqala kube ngabazali bethu. So isitha besithi siyahlukanisa ekhaya but ngabonga uNkulunkulu ngibona la nguyise wami useyabuya eduze kwami. Futhi ngathi usengigaxe ukudlula bonke ngathi Nkosi ngiyabonga uma konke ngikwenzayo nobaba wami ekuthanda kangifuni ukumphoxisa ukuthi nami abone ukuthi uzala ingane. Mina into vele ngisuke ngiyenza ngifuna ukurepresenta lo ongizalayo. Nawe onginakayo ngifuna ukuthi ugene into oyenzile kimi. So ngiyasho nje ngeke ngikhulume noma Mthabede lapha ngithi khululeka noma sengihlala ngedwa le ungakhali ngoba noma ungekho eduze kwami but ngiyakusaba ngoba ngiyazi one day uzokhala ukuthi ingane ngayifunza iphalishi but yahamba yayongenzela okunye. Lokho kuzomkhalisa naye but ngithi uNkulunkulu nje akangigcina ngiqoqe ngifuna avune lokhu angidlisa khona. Amen. Siyabonga abancane. Uma sibazwa befakaza kanjena. Khona into egubhuzayo ngaphakathi kwethu. Uma sibezwa bemile beyikhulumela bona ngokunokwabo. Ngoba ngesinye isikhathi ingane zethu ziyasaba ukufakaza ngamandla kaMoya Ngcwele. uNkulunkulu esebenza empilweni zabo. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke bazalwane kulesi sikhathi samanje angisazokwenza lutho ngoba isikhathi sesiphelile. Sizocela usisi wethu eze ngaphambili ngoba sibonile ukuthi lo mbele lona unobisi
angifuni usebenzisa elasekhaya igama ngoba ngizothi mangisebenzisa lona libe kanti liyaphambana nelalabe ugwansi. Amen, ngiyabonga baba. Lo mbele lo ugwansile siyawubona ugcwele. Ufana naleza nkomazi lezi ziye eBetheshemesh. Uthiwa zazigcwele ubisi. Amankonyane ekhala laphana ngemuva. Sizomcela usisi wethu eze athulule konke. Thulula konke sisi namhlanje, konke nje ungashiyi nokuncane ngegama lika Jesu. Ngicela aze ngaphambili ngegama lika Jesu. Amen. Amazulu athembe lona nathi sithembe lona. Amazulu athembe lona nathi sithembe lona. Jesus. Amen. Ekseni siyabingelela kubo bonke labangcwele labakhona endlini, leadership lekhona. Sibingelele nakubo mamfundisi nakubo babemfundisi. Bese sesibingelela nabomake bobabe. Sibingelele iSunday school. Sibingelele bogelekece. Gorgeous. Hallelujah. Sanibingelela abangcwele egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nasekuseni sesikhona. Sitomkhonda yena. Sitomhlalela. Hallelujah. Ngishilo itolo kulabe bangekho mhlambe labacalako kuthi ngingumntwana kaNkulunkulu, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Uyinkosi empilweni yami. Kumnanzi nje kakhulu ukuhamba naye. Hey, uthi lo hlabelela kahle sisiyancokola naye. Manje nami nangisahamba naye endleleni ngiyamtshela ukuthi Nkosi lokhu naloku mina kuyangehlula. Nkosi lapha nalapha ngicela ungigeze ungigezisise. Siyancokola naye endleleni, siyakhuluma. Ngendela lokuthi uma sesifika isikhathi sematima la ngingasakhona nginekhipha nalinye eligama yena abe adi usenhlitweni ngithini ngoba ngibe naso isikhathi sekuhlala naye. Hallelujah. Ngiyamthanda kakhulu uJesu bangcwele. Endleleni yonke nguye lokuncobelako. Ngize ngithi mina kahle kube vele anginaye uJesu angathi usingabe ngiyini. Ngoba lithemba lami lonke likuye. Ngiyatibongela nje. Kuthi emhlabeni mina nangiphila ngizange ngaphila njengabo bonke bantu labakhona. Ake ngithi nje mina nawe azange saphila njengabo bonke bantu labakhona. Siphile saba nelithemba, sasivela nje saba nelithemba. uNkulunkulu wasivela ukuthi sibe nalo lithemba la sawuthembela khona. And ilithemba leliphilako. Ngoba abantu banawe emathemba kodwa amathemba abo akaphili. Banabo bonke uNkulunkulu bayathandaza kubo bayacela kubo. Even our families bakhona labakholelwa etinveni letithide. Singathi uSister Basita sithini. Asinamandla uSister Basita sithini kodwa siyabatshela ukuthi lithemba lelingilo leli. But ngoba babambelele lapho sisithemba yena uNkulunkulu ukuthi ngalelinye ilanga utati veta kubo balibone liqiniso. Inkosi yomsa enibusisa. Ngicela ke sifunze live lenkosi bazalwane. Sitawufunza la encwadzini yaMathewu chapter 14. Matthew chapter 14. Cela lo tasifunzela sicalele from verse 6.
ukufunga ukuthi uyakuyinika lokho eyakukucela. Kuthe eseyicebisile unina yathi ngiphe ngoqwembe ikhanda lika Johane umbhapatisi. Lokho kwayephula umoya inkosi, kepha ngenxa yezifungo eyayizenzile nangenxa yababehleli nayo esidlweni, yayaleza ukuba inikwe. Yathumela yamnquma uJohane ikhanda ejele. Verse 12. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe lanikwa intombazane, yayisilinika unina. Kwafika abafundi bakaJohane basithatha isidumbu sakhe basimbela base beyobikela uJesu. Sithandazele sisi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, wena wedwa oyinkosi ebusayo. Izwi lakho leli Nkosi liphefumulelo wena iqobo. Dala ke Nkosi ngalo okusha empilweni zethu, silalele sizoqondiswa njengamantombazane ekseni. Khuluma ke uNkulunkulu wethu ongcwele ngencekukazi yakho. In Jesus' mighty name we pray, amen. Siyabonga abangcwele la sifunza khona lelivu lenkosi. Sifunza ngenfombatane leyenda kahle phambi kweyise. Ngalama imagama yakhonda phambi kweyise, yenda indvo lenhle. Lithi livu lenkosi bekulidzili lekutalwa kwakhe. Bekulidzili lekutalwa kwakhe lo baba wakhe lekunguHerod. Le mfombatane yenda indvo libekangakayi expect. Yadensa kahle, yajabulisa abantu kuleyo ndzawo leyo. Bantu bajabula ngalendlela yokuthi naye watibona ukuthi cha, ngindvo zasibili. Indvombi yami ingendele kahle. Wajabula ngalendlela yokuthi waze wafika esikhatsini lapho khona athi cela noma ngabe yini ngidakwentela kona. Imfombatane ke ngenxa yebula bayo yahamba yayobuta makwayo. Ngekusho kwaleli livu lenkosi. Yabuta makwayo wayiniketa indvo lengasi right kuthi icele yona. Ngoba tikhona tindvo lokufuneka kusina siticelela tona tsine. I mean nakufuneka sicele phambi kwaNkulunkulu, sicele kahle. Akusiko konke lesicela phambi kwaNkulunkulu lesiloku kahle. Lokunye kwakhona lesicelako sicela tindvo leti tasilimata endleleni. Kodwa ngoba uNkulunkulu ungumzali kithi, angasiniketi tona. And wena mhlawumbe ngekubuka kwakho bese sowubona kwangazuthi uNkulunkulu akakuthandi yini bozibani yabanika nabaya. Ubabuke ubabale. Ubone kwangazuthi wena lakho lithandvo alisi right kuNkulunkulu. Kwangasa akakuthandi kahle. Ngake ngeva lomnye umtali lonebanivana la kangabatali. Wathi bayachamuka mhlambe babe bobabili. Lola ngamtali nalola mtalako bafike bacele something kuye. Kutholakala ukuthi akakhona ukubendela bobabili. Lata mendela utawendela lona la ngamtali. Ngoba wathi kahle ukuthi lona njengoba uyamtala utawati ukuthi mina makuyangithanza. Kodwa lona la ngamtali utawubona ukuthi vele ngiyazange ndela ngithi akangitali. Sena uNkulunkulu wethu lokho uyakwenda. Uyabendela abantu bangaphandle, abendele intwe letinkulu. Sitibone nathi sive ebuhlungu. Kodwa thina ngoba sibanivana bakhe wathi kahle ukuthi noma ngabe siyatitfola asititfola isawubisela ukusihleli kuye. Nalomntwana lomntali usuke athi kahle ukuthi noma ngiyamnika noma ngimnika utabe soloku angithanza athi kahle ahleli kimi. Kodwa lona ngamncisha utawuhamba.
So uNkulunkulu uyabendela abantu bangaphandle abendele ngalendlela yokuthi uyathi ukuthi ngalelinye ilanga batawusho ukuthi uNkulunkulu ngathi ngamkhonzi nokumkhonza wangentela lokhu nalokhu alibone lo luthando usuke uNkulunkulu afuna labantu babone lithando lwakhe kodwa kukubo ukuthi bayalibona noma balibone kodwa uNkulunkulu sekayentile yakhe inkonzo uthi ke kulomntwana wakhe Herode cela noma ngabe yini ngidakwentela and yena akakacabangi lokuthi angahle acele indvo lelikhuni kangaka indvo latawuhluleka nokuthi amnikete yo angeke ngisotawuhluleka indvo letamenda ukuthi kumniketa yona mhlawumbe abe mubi emphakatsini kodwa ngoba wende isinqumo kwafuneka kusayifeze netinqumo lesithathako nje sibantwana bakaNkulunkulu sibotibuka kwesinye isikhathi siyasho nasi stranded inkosi ngiyacela kusungipha umsebenzi hey ngangipha umsebenzi hayi ngothenga yonke imaterial ecleaner la nkonzweni akunike awusakwenti tibuke tinqumo cela kahle uNkulunkulu ngambribe cela kahle ungakhulumi indvo longeke ukhone kuyenda basendela sibonelo lo babe lo Herod usendela sibonelo sokusindvu ungayincuma kufanele ugcine uyentile lo munye lo wayenda uJafta wancuma naye wathi inkosi lokutangihlangabeta lokungazange kwaba yindvo le right uNkulunkulu bekatamendela noma ngabe bengakathembisi lutho kodwa indvo ungayincuma kufuneka uyende uNkulunkulu uyathokota ngebantfu labanjalo indvo ungayincuma kufuna uyende ngithi mina nasengiyibuka lendzaba lesono salokuncunywa kwaJohane inhloko sitawubutwa kulenfombatane and lenfombatane kwayona ichamuka kuma kwayo namhle kuseni ngidosi kubosisi asibukeni ukuthi ema-advices wacela kubobani ngubani lo lombutako wena uma ufuna lisito ulicela kubani isito na ucakekile ngoba lomunye umuntu usina ulicela lisito lwakho kuye mhlambe lendvo iyasinza inkulu lendvo lekubambile akusite kodwa asina sakusitile athi lendvo yangisinza lenge ngikhona ukuhlala nayo ayindlulisele kulomunye aseyi hayi yathi lendvo ngive imatima ayindlulisele kulomunye nalolo munye lamtshelako nayitaba matima kuye ayindlulisele kulomunye kufanele kusekugcwele lonke lelibandla ngekuthi uhambe wayocela kumuntu lo wrong thandaza kuNkulunkulu akuside nangabe usenkingeni thandaza uNkulunkulu akuside and akukhombisa umuntu lo right ngoba ekugcineni kwako konke bakhona abantu uNkulunkulu labendile kuthi babe sitsha sakhe labalusito ngendlela lemangalisako emabandleni lamalanga ngalendlela sekungakhona uze ungasathembi ngisho nemuntu mhlambe lo ingceku yenkosi ngihlale ngiva bakhuluma bantu nje bathi nawufuna indzaba yakho ingabi imfihlo tshela mfundisi ngoba nasashumayele epulpit bese soyayikhuluma bekusela labanye ngayo but hayi bonke bazalwane cela ukusho lokho akusibo bonke kukhona lomunye vele losina somkwatisile athi khiphe tonke so that's why ngisi buta uNkulunkulu nje ukuthi lenkinga lengibukene nayo ngiye kubani ngibani lo ngangithwalisa yona asindlule lapho
Lenguconze kakhulu ngilapha ekudanseni kwalosisi. Udanse kamnanzi. Wajabula umtali. Wajabula ngalendlela yokuthi waze wancuma sincumo lesimfake enkingeni yokuthi atsinze umgcojwa kaNkulunkulu. Lekuthi hayi nokuthi amtsinze lokuthi abulale umgcojwa kaNkulunkulu. Sisusa ngibani ngilosisi. Akakoni ngalokudansa losisi. Wende into lenhle kakhulu ngoba wende babo wakhe wativa amkhulu kuleyo ndzawo. Wajabula. Nathi uma sidvumisa uNkulunkulu endlini yakhe senda uNkulunkulu ative amkhulu. Senda sithatha iposition yetingilozi letenda yona busuku neminute ingaphumuli. Nathi uma sidumisa uNkulunkulu njengemanfombatane singena kuleyo position leyo. Kude la sone khona. La sifike sone khona ngilekhathi sithatha lifumo suletha kithi. Kodwa thine uma sidansa phambi kwaNkulunkulu kufuneka lokudansa kwethu phambi kwaNkulunkulu luvumo lubuyele kuye. Ngesizathu sokuthi kutawusitakala abazalwane. Ngishilo itolo ngathi mine. Labanye basuka emakhaya. Thina ngisikhathalela kwenkosi. Umtimba waNkulunkulu libandla laNkulunkulu. Umtimba waNkulunkulu libandla laNkulunkulu. Banvana baNkulunkulu. Boma kwethu uma sethula imithwalo kubo uma baqhamuke emakhaya mhlawumbe angisile abanye bahlalane bayeni labangakholwa. Asuke lekhaya mhlawumbe usuke bamthuke ngayo yonke inhlamba. Nakafika endlini yaNkulunkulu afika athola imfombatane ivumise lilanze izulu libuye emhlabeni. Kwethuleka loya mthwalo loya. uNkulunkulu uyathokota ngalokho lokwendiwe imfombatane. Uma athi sikhathalela kwakhe angeke asukele ezulwini bese sesitothula yena umthwalo la. Sithule laba lesihleli nabo la. Sibitele enkonzweni yendumiso sine njengemanfombatane. Uma ngabe wena kude lodumisa ngako phambi kwaNkulunkulu angeke phela uhlale ungabi nako konke. Ngiyavuma ngeke ukwadi mhlambe kucula. Ngiyavuma mhlambe ngeke ukwadi ukuthi na sewuthandaza uthandaze kahle. Kodwa ekusithekeni kwakho kukhona lo ngakwenda kahle. La uthandaza khona ukhone kububula uNkulunkulu lo wathi emagama ungakawakhiphi ngemlomo wakho. Sikubita ngeke ukuthi ku-intercede. Kukhona nawe lo ngakwenda. Tibuke ukuthi mina ngibambe yiphi position ngoba yona ikufanele ibe khona le yodwa iposition loyibambayo njengemfombatane. Singachamukisi ngilabantfu lotholakala ukuthi wena iposition yakho loyibambile kucabanisa labandleni. Hey ngivenga sesizibani mina. Hey uvengami hey nayo soyaphika futhi khona lapho. Ngalokho ukuthi wena uyakhuluma kwesinye isikhathi ukhuluma uzungasativa nekudiva. Iposition loyibambile wena leyo. Lo sisi bekabambe iposition le right nedi kwamonakalela nje lapha ekubuteni nasekathenjisiwe. Uyathi bokukuningi laba ngakucela lo sesi laba ngakucela kubaba wakhe njengoba bekayinkosi. Ngiyacabanga ukuthi bekanayo yonke imaterial la ngaphandle lebeka ngamniketa yona. Lebe ngamsita yena. Hayi leta usita lama grudges amakwakhe. La gcine sekabulala ingceku yaNkulunkulu. Sine sibitelwe ukuthi sibambe iposition lapho Jesu uma athi sikhathalela kwakhe khona atojabula ngathi. Kufuneka nje ngalenye ilanga uke utati njengemfombatane ukuthi ake asho lo mnyumzalwane. Asuyati usingalela langa ukhuluma ngaleli verse ufakaza ngaleli verse noma ke udumisa ngaleli verse leli. Uyathi ukuthi waphendvula tindvo lebengicakeke ngato empilweni. Uyathi ukuthi ngalelo langa wathula umthwalo lobe ungesinza bengiphume ekhaya uthola ukuthi make angimake sowukhuluma lokhu
lobona kahle nje ukuthi tinvo lebe timsinza angathi ukuthi utatitshela angeke azatitshele lomunye umuntu kodwa uyakutshela wena njengentombatane lefike yenda umsebenzi phambi kwaNkulunkulu lo right bese soyasho ukuthi hayi cha akabonge uNkulunkulu ungasho ukuthi vele lela ngaliva nangihlabela nami ukuthi hayi cha nangabe kulicula ngaliva vele ukuthi nangihlabela ngithi hayi cha utawehla edingeva ukuthi hayi itawufike lento indzaba selithatha livumo phela wena uthatha livumo lubuya kuwe nalomchele lo usebenzela wona awusawutfolile la uyakhona kungako labanye kuthiwa batawungena bangena lutho namhla ngidowuthi nje kubosesi asambe nsima abandleni sibe lithuluzi leli right la uNkulunkulu ungabi lithuluzi la Sathane libandla la ukhonza khona akube nale mfudvumalo akufuthumale ebandleni kungabanzi kube khona imfombatana ungabe ukwati icula kodwa uNkulunkulu utakusita kusube khona iposition yakho loyibambako nawe ukhumbule ukuthi phela nasisebandleni siyiteam funeka siniketane kodwa indzaba kufuneka sigcinele ligoli silikorile ngoba uma ngabe mhlambe kukhona lo tawudlala kabi kule position yakhe labambe yona angeke sigcine siphumelele yiba ngileli thuluzi leli right la tawuthokota ngalo uNkulunkulu asezulwini siyakubona kona uyasebenza siyakubona kona uyayenda inkonzo yakho ngendlela le right kodwa ngabe sesuyatithwala phela usabathembe mina kwesinye isikhathi nasesithi hayi sicalele sesiwena siyakwathi usuyakhona kucala ivoice yami ayilungahle khorozisa sikuve kusivela ayilunga usho thina kuseyinamhla sesi khorozisa wena sikuve ngabe sesuyatithwala soyatati ke ukuthi cha vele mina ngimi yiba lithuluzi leli right Sathane imfombatane angayithatha Sathane ibe lithuluzi lakhe kanzi njengasendlini yaNkulunkulu ufuna sibe lithuluzi la Jesu ufuna sibe lithuluzi la uNkulunkulu ngike ngaweva emantfombatane lahamba phambili angisile amabandleni ethu siba nabo bafundisi bafike bahlale bafundisi kube nemantombatane nje lahamba phambili nasekucoshwa abafundisi hambe phambili kube ngibo mose lamantombatane lawo awasekho phakathi kwethu ngeke ngeva kulenye indzawo ngize ngisilindzaba lena ngoba ngayicocela ngumuntu wasekudzeni ngidaze ngicoce nakulendzawo la ngikhonza khona ngosiyami bangibuke kabi bazalwane ngeke ngeva kulenye indzawo bathi bokhona lo mfundisi bebamcosha bathi bokhona bosesi lababili bebahamba phambili kuloko kucoshwa kwamfundisi angisibabuye basithembile futhi nawo siyakhona nalo kuhlabela ngithi badonse nini basebenzisa lamantombatane badonse wona bawabeke ngala kubo sebathi kahle ukuthi bangaze babambe nini thola ukuthi lapha nkosami kulaba labafuna lo mfundisi sekusele labambadlwana laba laba powerful bangalana kulamantombatane base kuyendeka ke lamantombatane sekayashonelwa ngibabo wabo bebasukile nje bakhonza kulenye indzawo lesekuseni bashonelwa ngibabo wabo sebayahamba bathi bayongcwaba babo wabo hayi bakhona ke nebazalwane bayabaphekeletela phela ngithi sebascheme sokusibalwa nalo mfundisi basalwela ukuthi acoshwe ahambe kodwa yini sesekhona bathi sebasendleleni baye kongcwaba lo babo wabo bahlangana nengoti kwafa bona bobabili ngiconze nje ukutshela ukuthi uNkulunkulu akakufuni kangakanani tindzabeni telibandla akakufuni wena njengemfombatana
ufuna ube senzaweni lapho khona wena utawuthandaza kuthi labasolva ke ama problem abasolve kahle kube insandvo yakhe ngoba uthi nakafika encebweni takhe athi ogcotshiweyo wami ushaywa nguye hayi wena hayi libandla not even a leadership ushaywa nguye phela akatsindwa. What about wena ke uyinvombatana bashona labo sesi lababili baba bushonile bayingcwaba yena hey kwaba into lebhlungu ngendlela lemangalisako. Lokusho kona ukuthi uNkulunkulu usifuna sikhathalela kwakhe njengoba lisho ilivili lakhe singathatheli phasi lelivesi ulifuna sikhathalela kwakhe ulifuna siphumile etindzabeni noma ngabe ngitiphi kwentani noma ngabe kwendakalani akasifuni lapho uNkulunkulu thina and ngeke size sitholakale sesi advisor ileadership sine lokufanele kusisikwende njengemanfombatane kuthi siye kuye hayibo nawo manfombatane lesibona ke ukuthi abanempumelelo ekukhonzeni noma ekuhlaleni kwabo emhlabeni ahlala etinyaweni takhe ahlala etinyaweni takhe akhuluma naye angiboni ukuthi na uhlele etinyaweni takhe ukhuluma naye le leadership uNkulunkulu angahluleka ukuthi ayinikete umcondvo lo right uyathi uyaqhamuka nje lo yiwana ahluke asibazalana nani ngabe nisachubeka nalokho mina angisayi kujike nje kujike ngenxa yenfombatana letawuma eqinisweni tejika tindvu kuya ngekuthi le nfombatane ibambe iposition le right na kuhlala etinyaweni taJesu kubaluleke ngendlela lemangalisako ngoba kukwenda ukuthi ukhone kubona yonke into lengahambi kahle nasebandleni and nangabe mhlawumbe usowufuna mhlawumbe ukuthi kukhona lo ngasi uyakubona kuswa ngasi bobabe abakuboni ngiyakhumbula nje lapha ebandleni bebafaka ama tiles and then bafaka ama tiles stage asikalungi so long lesizala bayakhuluma bona njenge leadership bayakhuluma bayacesa base kufakwa lama tiles kuphela hey base kudure kakhulu hayi bayasho ngenhlanhla lenhle nangi lomnye babe uyakhuluma kimi hayi ngavele ngavuma kahle konke lekulakhuluma ko ngaya ngakulona lengadiko ukuthi bayamlalela ngathi mara uyabona kusina kungafakwa lama tiles kanye nale stage kanye kutawu le mali itawuthi utoba nemahloni ukuthi anicharge kakhulu nangale stage but nandasukela stage sisodwana kuyoba ngilenhle imali mina ngikhuluma ngenivelo sekufinaliziwe vele kusi stage sidabuye sisibone hayi lo baba wase end uqinisile hayi ndayifaka lapha egroupini ngasi mina hayi bengimane ngisho nje lokho uhamba wayifaka egroupini ngeva sebathi hayi siyachubeka siyokhonda ngale ngendazi ngala sekuchubeka stage ngasi that's my God. Uyabona ukuthi unetindlela uNkulunkulu uyakhombisa indlela lokufanele ukuthi usebenzise nangabe sekufuneka vele uvele ube sebaleni ungatholakali nje yona hawu bazalwane hayi akufakwe stage uyabona nje nawe soyaqina ngoba uyabona ukuthi nawe sometimes bayakulalela asendi njalo thina kangange kuba nalama bandleni angisi siyacela ema target sicele lokuthide iba nendlela yakho bobabe uthi bayasithanza sibonto mkayise thina emabandleni sibonto mkayise bobabe uthi bayasithanza bayasilalela bayasinakekela uma sicela kahle bayasendela lesicelako so asibe nendlela ekhuluma ne-leadership lesinayo ebandleni. Hey ngijabulile bazalwane angifuni kungasho nginithanzile ngalendlela ni wenda ngayo umsebenzi ikakhulu ngendlela nibambisene ngakhona bosesi nabo make hayi nginithanzile ngathi ngosami ngathi ngithathele yami region into ibeka ngala kuke kubonakale kusetshenzwa njani the way bomake ba hands on ngakhona hey ngikuthanzile but ngiyabona ukuthi indzaba ila ekutheni nani niyabathanza and indzaba isekutheni
nani nehlanganyele etinkonzweni tabo. Mangabe akusinjalo ngiyakulungisa lokho. Ngiyakulungisa. Asambeni sibasupporteni bomakwethu. The way bawenda ngayo umsebenzi wenu la babambisene nabo sine sibancane. Sinale button yokuthi nje sibancane. And nalabo mhlambe labanye basibangena bangena bangacaci kahle. Uyakubona nje. Mayina singinabo labo mmake labasupportako ngalendlela le. Kuta wenda umsebenzi waNkulunkulu ungafezeki kahle. Licebo lakhe ngeke lifezeke kahle. Sizathu yini? Ngithi nathi lesenta kuselicebo lingafezeki kahle. Imfombatane isikhiya sekuvula eminyango la kuvaleke khona. Lena ibe sikhiya sekuvula kufa kwaJohane. Angathi wena kuthi ufuna kuba sikhiya sekuvula kuphi? Ungavumi ukuthi icebo la Sathane lifezeke ngawe. Kutho nje hayi lo mfundisi hayi vele bese kasihlulile. Hayi kodwa kunele kufika sesibani. Hayi wayibona indlela. Ngoba nabo labafundisi bayaye babe nalo nje lithemba ukuthi emantombazana ayathandaza. Atawuma naNkulunkulu wawo. Ngoba la akusibo bonke abafundisi labahanjiswako labangakendi kahle. Labanye lomunye nje bamhambisela ukuthi uthi nakakhona uNkulunkulu abe mnenge ebandleni. Ngoba lama bandleni ethu angadi ngala. Ngicabanga ngala kusese right. Ngale kithi labaningi sebathanza ukusebenzisa iGodfo. Bahola umhlambi kaNkulunkulu ngemithi. Uma ngabe sekufika umfundisi nje lo tawugcwalisa uNkulunkulu abe mnenge ebandleni, libandla lingakontroleki, angisho controleka lokwe lo sengisho nje lokwe ukuthi lihambe ngamoya longcwele. I-leadership khona leadership lengakufuni lokho. Isingeke basasiva, abasasiva. Lo mfundisi loyo bamendele scheme sokusaphuma hambi. Na ungileni Mfombatane lefana nalele tawuhamba yobuta kunina. Tawungena kulowo mgqaqo loyo. Hayi bose ngifuna kunikhipha esihogweni namuhla. Asiphumeni kulesi hogo sekwekuthi sitholakale siphambana nemsebenzi waNkulunkulu. Libandla ulithole nje lidvonsa kamatima, lidvonsa kamatima. Labanye bafika kudzala kulamasondo. Banetindlela takho tindlela tabo ukuthi bagubhela tindo somewhere. Ukuthi laba ngifuna kuhlale ngiba control laba. Ngifuna beve mina laba. Ngiyakwathi nguvile ngale. Lokubhlungu ukuthi labanye baze bahambe emhlabeni bakushiye leti ndo tabo soleti khona lapha. Endi akwendeki ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi lo nalendo lena kude lamtshela ko loyi1. Uba khona laba tawubambisana naye. Nakahamba yena naye yachubeka. Uyalibona ukuthi libandla laNkulunkulu lisempini. Imfombatane kuphela lengalikhipha. Uma sekuliwa nalowo mfundisi loyo kokuliwa kusacoshe thina siya kuNkulunkulu njengamanfombatane. Sisenkosi siyathanza thina ukuthi ugcwale ngalendlela kuleli bandla. Sikuthanza ugcwele, sikuthanza umningi labandleni. Asifuni thina ukuthi basicoshele wena, nabacosha lo mfundisi kufanele ukuthi bacosha wena. Ngoba wena bamningi labandleni. Sibitelo lapho bosese. Hayi ngisinje namhla asengikhulume nje nenfombatane yona yodvana. Kusi wena ufuna kuba ngisiphi isikhiya? Uma ngabe bongilesikhiya lesi wrong, isikhathi sisesekhona. Usengaba ngilesi right isikhiya. Sekuvule emazulu ukuthi uNkulunkulu ehle abe mningi ebandleni. Iyende kahle lenfombatane yadansa ephathini yababwakhe kwaba mnanzi nje kwajabula wonke umuntu lebeka khona. Kodwa wayilahla egcineni.
ngiyacabanga ukuthi labe bakhona lebe bajabulile ekugcineni babuva buhlungu ngoba umuntu noma mhlawumbe angakhola uyayathi into le right kudansa kwakhe lenjabulo yakubongafuneki ukuze kuhambe umuntu kodwa ngenxa yentombatane nje ngenxa yentombatane wahamba Johani sikhuluma ngemuntu phela lesingakasho ukuthi mhlambe noma waboshwa mhlambe utawuphuma akhona kuyocolisa kuye ngisho ukuthi mina ahambe but uNkulunkulu wavuma uvumile uNkulunkulu lokusho kona ukuthi akusiko lokuhle lesingakufuna kukwenda noma lesingancuma kukwenda kwendeke kuphela nalokulokubi kungendeka kodwa licala libe setukwethu asambeni siyolungisa namhlanje kuseni asambeni siyolungisa la sehluleke khona sisho linye ligama sithi Nkosi sine injongo yethu kuthi sikukhonde sikukhonde libandla lakho lijabule lithobode ngathi unalenza baya David lithi livile Nkosi wagodola wasina kagodola David kude umuntu lebeka ngamlapha ngaphandle kwentombatana andilibuye lisho kahle lisi David akazange ayathi leyo ntombatana kodwa yafika yamfuthumeta nje waphila nathi sikufuthumala kwelibandla uma kubanza athine libandla laNkulunkulu nalo liyabanza bekungeke kutholakale lomnye babe atofuthumeta Davida bantu labahloniphekile emhlabeni kuthi nakubalwa abantu kubalwa bobabe noma kubalwa abantu besilisa bokungeke kutholakale yena bokungeke kutholakale make atofuthumeta Davida bokufuneka ledi intombatana sikufuthumala kwelibandla bangcwele bosisi sikufuthumala kwelibandla libandla lelingenawo amantombatane liyabanza liyagodola asithandazeni siwathandazele kusi abuya abekhona amantombatane andisiyende inkonzo yethu njengamantombatane sibitelwe lapho uma kuthandazelwa Peter asejele libandla belitawuqhubeka lithandaze waya kube bekungekho intombatane sinenkonzo lenkulu inkonzo lenkulu lemangalisako lesiyendako ebandleni uma ungakayibambi iposition yakho udlisa le team ya Jesu uyayidlisa inkulu inkonzo lesibitelwe kuyo lokufuneka sigcine siyentile lona lizulu usita lingena ngoba sitigcinile singcwele emtimbeni singcwele nasemoyeni kodwa uma singayendi insandvo yakhe enkulunkulu siyongena singenamchele le sibitelwe ekutheni siyende inkonzo yakhe asikabitelwa kuhlala thina singabayekela abahlale labalabanye bakhonze ngendlela bathanza ngayo thina sikabitela ukukhonza ngendlela sithanza ngayo asikabitela ukukhonza ngendlela sifuna ngayo nangendlela sitibonela ngayo thina sibitelwe ukukhonza ngalendlela yena afuna simkhonze ngayo hey hayi singilabanye abantu emhlabeni singilabanye abantu labahlukile kuba bonke abantu labakhona si unique nase sifike ebandleni laNkulunkulu nasitayenda kahle insandvo yakhe hey wazi walethemba wayethemba intombatane wayethemba ngelendlela yokuthi ehlise Jesu ngayo hey wazi wayethemba intombatane enkulunkulu
Sesenjwe Zulu ngathi bukela phasi sesenjwe Zulu. Uma sithi awuchubeka mhlambe sente kwethu lesikufuna uNkulunkulu akasibone isidingo sokusachubeka sigcine. Asambeni bosesi ngincenga ngebele baNkulunkulu. Asambeni bosesi. Siyongena kuma position wethu. Senikwendeka mhlambe usengakacacelwa. Kuthi ngiphi le position lefuneka ngiyithathe. uNkulunkulu takukhombisa yona. Ngicele hamba uyohlala etinyaweni takhe njengaMaria. Usinkosi ngikhombisa iposition yami. Engifuna kusina sengiyibambile ngiyibambe kahle. Kuze kube sekugcineni. Nkosi yomsa inbusisi. Injongo yami ukumkhonza uJesu nako konke kwami
esiphilileyo ukuze siyokwenza lokho. UNkulunkulu wethu namandla onke siyabonga ekseni sikunikeza udumo. Bekwa nezibongo zikufanele wena ohlezi esihlalweni sobukhosi. Ekseni sithi ungcwele. 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 Ungcwele Jesu. Ngoba lowa umgcobeli inkosi. Siyabonga baba wethu ongcwele. Lungile wethembekile. Egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. uze ukwazi ukuhamba, uze ukwazi ukukhonza kulensimo, kumele wenze njani? Baba wethu ongcwele, intombazane yahlala yalalela Baba ukukhuluma Nkosi kwenkosi. Baba nathi sizolalela ukukhuluma kwakho. Baba wethu ongcwele, sesehla kule ndaba sibuyela Nkosi emuva la sivela kubona kumalokhazi. Baba wethu
egameni likaJesu amen. Akusime ngenyawo Baba wethu ongcwele sibongile Nkosi. Zwele khona bakho ekuseni. Khona bakho i-weekend yonke. Siyabonga ukuthembeka kwakho. Amehlo akho awayusuka kulabo abathembekile kuwe. Sifisa ukuvela singabathembekile kuwe. Sigcine lezi zinto ezikhulunywa lapha. Izona izosenza ukuthi sihambe ibanga elide ekholweni. Siyathandaza ke Nkosi. Sikhulekela ngencekazi yakho Nkosi oyibekile kulesi sikhathi kule weekend. Ukuba izofita umhlambi wakho Baba ongcwele sikhulekela egameni likaJesu. Ngakho konke Nkosi oyinikeze khona to equip the saints. Wena uNkulunkulu wethu wethembekile awushiyani. And you have guaranteed your word ukuthi you will never leave us nor forsake us. Izwi lakho akwenzeki libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Yenze njalo wena bathaze udunyiswe igama lakho in Jesus name we pray. Saliso siphosisa Musa Nkosi yethu Jesu Kristu tjani. Kuhlanganyela kaMongcwele ukubika yena nathi manje sibuye Nkosi yethu Jesu. Amen. So memezela umhlangano. Sibonga kakhulu siyacela kuzodliwa njengayizolo sizohlala la ezalweni bazoseva sisafika. Sicela ukunikeza imali isithabethe khona vision icela ukushare 12 Siyabonga Nkosi. Banele sisakhulela nje ngokwezo ukunkulu besivisheni yokuklina ukwenza nje ingathi drama ekhona la kunedrama enkhongozela amanzi kuhleli inhlabathi kuhleli dust so kusho ukuthi amanzi mewengena and it's like kunento ehlalo iyaklina isusa konke okungcola lapho kusemlonyeni wedrama iyaklina. So umoya ongcwele ubeka leyo nto wangenikeza la uSams Psalms 51 verse 7 ukuthi uNkulunkulu esasithethile kulomhlaba ubesusa ekhuculula konke empilweni yentombazane efuna ukuthi iyoqala kabusha because ibimkhonzo uNkulunkulu but bengena sekungena konke nokungcola. So uNkulunkulu ubekile this part yokureceive uNkulunkulu empilweni yentombazane. Amen. Cela mamfundisi indlovu asithandazele sisisebenzi. Amen.
Thank you, Jesus. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Sicela leadership. Sicela abambefundisi noma befundisi committee elidala necommittee elisha. Sizongena lapha egumbini ngegama likaJesu. Abazalwane bazohlala sizosendelwa khona la ngegama likaJesu.